Nadango William au chukui dombati tau nona sino ndu talitak na warong na Mbula FM namba nduani sia. Nadango Berit au chukui na tau na sino talitak na warong na Mbula FM. Mbula re we omai ko Mbula tau warong na Mbula FM namba tunga na sere. Mbula nadango polis menwalu au chukui na sino ton konser ndu talitak na warong na Mbula FM namba nduani sia. Au ndu talitak tunga na Mbula FM namba ndua na sere. Mbula FM namba 2 NSR. Ni sambulu binaka se kwengo na pagaleleka ni nonde tukutuku na mbonginde indai e bebe kan deita kina tambana ni lenga tumbukoso ena kabi ende indai oya bikemu ni na baka itukutiku na bebo nuwa mbudha ena yase ni udhi wa ina rewa monitoso kina bebo nuwa dhere se kina banua ni bagaruru se evacuation centers oni voleka kina ngoni oti na kena laurai ni sa sibita na yala ni wai ena rewa na banua kanda ulenga taki se critical level rasa lako abu kita tungana leo ni mati valu waka kina na ubisa ena kena laurai mekuwa talindu e wabu kitiko ena yasa ni udhi wai na rewa ndua na uolube bakile bagalebu na kena rebu eni wasi loma waka kina na moira ni nonda banua e kauta mena ndaki suosua e tarai kenda tiko ena loma ni vida na singa sa oti e ndikebe mai maadhawa ende indai na bagadada kena vika e kauta mena ndaki katokai na tropical depression 04S kabuna na sisi ningele lubu ni beibale bagadada ni nititei waka kina na kena tumbu na yala ni wai ena be udhi wa ililebu eni wasi e ruongo laure telangana ka kadha ningele kabunga tukuna ni resenga indonu maka bakandua wakatelanga kina na kena mbuluti na ni beibale kabumai na sisi ningele wakatatana bakandua na beika taukena e bunga na wekanda tine kawalu na leo ni bonua baka itikutiko na waila feeder road na usori ersa tekibu tokitaki kina bonua dhere ni kuwa na ngauna tumbu maikina na yala ni wai na rewa bunga ngai sasanga mbula nga ena ndela bubu ni non ravale ni sa tumbu tiko ka lubu mai na yasa ni non rabai tiko e waretaka endua ka tokitaki kina FBC News ni senge vakilanga mai na koko ni dhangi kina taumbi ni udha ena wakarombuka na wakadada e kauta mai na walubu ena noa e wakabuririko kina tangaya beira na bunga na wekanda baka itikitiko e rakiraki kena be bonua bolekata ena loma ni asana ora o rakiraki endo na bonua e sambo bagada ni seranga bagada ni oti na tombi ni uda ena vida ni singa sa oti bunga eranga isa sama kitinga ena mataka indai kara kinro ataka tiko na lebu ni beika era baga elia ka bagada ni mai na wolu bongo bunga era senga bagada ko taki mandanga ni oti na tangilambo Winston ia nonrana na maki kina krisimasi e mai bagatu bagantu taka na walu bongo koto na nonra baganu nui era kiraki ni nandonu magatiko na nraki me adoba na tawasi ne mbaki me rawa ni rambo marau taka na kena ndonu maki kina ngito sa kadi bagina de bate morabo bo me lewa na timi ni Warriors ena kena bagarau taki na World Rugby Challenge ni mbaki bo Ronaldol tini kabitu elewa na taumanda na dorobongo na Flying Fijians ena sotsota ka waedure na bula sauti ka laureti mai kina wale ningito e toka birabo bo sota na yade kadibaki oya o alibereti be tokani serupepeli pulerika ke mesake ndonge kadibaki talangana yade John Stewart na yatu eliu ni Sun Wolves melewena na timiongo maitha vekiri na pagaleleka ni noanda itukutuku na Mbula FM kina Radio Fiji 1 monengi watu ndalinga mai kina mataka nembaleta na beitukutuku eso e bagarutaki na FBC News ni bugading binaka ni Mbula binaka na lewa FBC mbona makadekabua au maramani tau malam-malam nononga abang cari tahu yang kau atau talita kama warung hari radio video one.
bula na dangoloa taratu au maramanita levu au wakitikutik ngai da levu housing au ndo varonga na radio Fiji1 ndo moiviti na vonga ni beane na radio Fiji1 ndo moiviti na vonga ni beane